Hei hi akas fani aizolani chanchin thar achiar tu si lian sang puya Social Welfare Minister Pilorin Puin mizo meiche ten man son zel cholo mamati thu soin mizo meiche chu hun danglam zel mela anin heram thima poimo ati Election Commission of India chon All India Media Conference sani somni pruk chu voin hian New Delhi bot sai dona Mizoram atangin chanchamumi pasari antelve Social Protection Coverage a India zone bungthar kain mi tuleding on khatanin zigluto Prime Minister Narendra Modi chon ramchunga hydrogen mang rel kan maseber voina Haryana tena vailiam don Social Welfare Minister Pilorin Puin mizo meiche ten man son zel cholo mamati thu soin mizo meiche de chu hundanglam zel mila anin heram thima poimo ati nimina khalanot Presbyterian Commission hola mizo meiche tangrual MH3 din champha kumsam riadna amhan puina he thui soin Pilorin Pui chuan kumsani samni pathum MLA thlan pui meiche pathum lai thlan tlinan ni thule Cabinet Minister me po anam ve the tak thu soin mizo meiche ten man son zelani ti a ruilo HIV/AIDS cancer le no penthana lord te chu mizo khotlangin amachon mek ani wangin heng la ka mizoram wanghim tur hian meiche ten mo phuna sang takan nei ani atibok Minister chon mizo meiche trang rol in kumsamre da tingta chu alom pui thu soin manlai mizo society na fum tak meiche ten no rene le thuthluna sem konga chan vo an nei tlem laya hetiang poro pui takalo ding theile ruai tu masat in pek na choro pe ti thu soya ram buale hun har salai sakha somr paria chhovela Motherless Babies Home hial anodin theide chu fakomati thu soi bok ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chon BJP sarkar lai puin Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang samni prok aron chop chuak chu Christian te nek chep na manro ani awangin atop thlengin ando dal don anti nimena aizola thethar lakhom tu te ankomna MPCC Treasurer Dr. Almasubangha ka chuan he bill hian NGO le ko thrang te foreign funding chungchang ahar sanna na sataka thlen don ati a MPCC Treasurer talan danin he bill hian sarkar lai puin designated authority adin tur kuta koshan ne NGO thil ne zongjong lut vek thei turin dan asiam thara FCRA registration cancel ani emo harsana engemo awanga anhun ma a renew man ani lo emo chuan NGO le koshan ten big in school college damdo in le anram ne sang te sarkarin asu sak vek thei don ani he dan thar noi hian FCRA certificate renew tur point pol te chon kumni chungin cheng noi somtal foreign contribution an manangai ti soya hetiang zat sumdong phak lo le mangtling lo pol te chu an license cancel sakni in anaset te sarkar kuta alu vek dona wangin sarkar thuk taka in rona tur ani ti MPCC treasurer chuna soya hei hian ko sang te rong bol na le inen kolna na tam tak ati thron op angti an hlau le ati MPCC treasurer chuan he bill hian sa ko sang le secular NGO te ahwam vek mel ti soim India rama Christian te chu foreign funding dong na saberte ani wangin he dan hian abitum ni in an shriati a hemi wang hian MPCC chon he dan lo omle Christian te ta na him lo tak hi atop thlengin ando dal don ti soi ani he dan Christian te ta na dan thalo le him lo dan om tak ani wangin Mizoram Pradesh Congress Committee chon BJP kai shuai sarkarin Christian te nek chep na manwa dana he bill an chok chuak chu atop thin kan do da don ani Mizoram sarkar flagship program bana kaya Mizoram District Transformation Program noya Champhai District chon project sansil kan kalpui dona Borsa Pu Mohammed Akipan Nimin Khan he project hi hongin he program kaltang hian Champhai District noya sericulture pangang khoi tu te mamo pek chho the ani ti a kuna thaktu te harsna su keng tu le an mani tanpui turin the top chho zelan tum thu soi ani he program kaltang hian sericulture malang na khopanga munhmel tha ngur khobung zo khothar le dil kona pangang khoi tu te buchi te da thana dur deep freezer panga pek chhoni a ngur khuwa ngausi zawa pangang khoi tu te hne na solar munthuma da sak ani bok fura tuin leimin thlena wanga inkalpona kongpui pingthin tur ton angin longta district ani tin momo e chop thila harsan a thlenlo nan malak dan tur borsa pudonil rosang hovin nimin khan soi hovani a pudonil rosang chon torka le sumdong te chu khore chena wangin an bongrote aman pa ngai pi lama ti sang lo tu le man to zo ka shal tuma chabre lo turina cha a hetiang ti ching te chu dan manga shem thei ani thu soin district chunga ni tin momo harsan thleng thei venga LDC sarkar village council le young lai association malak thin na te chu fakomati thu soini
he thut khom hai na bikin sum don mun pui longtai bazar veng shoi tu ta chuan kongping wanga bungrua lut omhle thelo lai chuan rampon nama e chop thil thon chu anrem tilo thun soya meeting chuan longtai veng sang sanga po khairo zoka malak dan ngai to tha an ti a thut khoma hin khorel chena wanga harsana thleng den chena bungrua chebrele man to zoka shal anom le omlo te LDC sarkar le veng sang sang shoi tu ten ma anlak na en puya atulanga bozui ngai bozui tin squad din tha an ti ani he meeting a hin LDC atangin senior revenue office additional SP taxation how to tebaka VC association bazar veng shoi tu te le MJA shoi tu te antel ani Chakma Autonomous District Council Chairman atan MDC Pukli Kumar Tongchanga chu chu tom lawat hlantin ani Nimina Chairman Thanna Paul Sasana Deputy Chairman Sundar Muni Chakma chuan Pukli Kumar Tongchanga chu chu tom lawat hlantin ni tho puanga hemi ma Chairman na cheltu Pulakhan Chakma chuni kumjolan khat khana bangani Pukli Kumar Tongchanga chu Chairman si chu tu omchunani Chairman na chutlin taka atho theina na tho pu MDC te troi omna ngena rorel dikle lai ken ko nge tum thua soi ani House Leader CM Punrapam Chakma chan lompuina hlanin Chairman thar chu miton shet nga ani awangin House chona thiamna le theina te tangkai taka chora be sei ati BJP Mizoram chuan tual thei chhia chu Mizoram pumtan ani thule aizol khopui tan chaw ni lo thu Mizoram sarkar in these andu ti an soi Social media calling BJP Mizoram President Dr. K. Bechua MLA chuan hethui soin siha kalakong pui lir thei zo le thelo khopa chhia video social media ada siha district point oil atanga chhia tam takan pek nuwa kong sem that ngai lai ala tam hlea kong siam na na zorami puiten oil chhia sang tak an pek chu aizol pelama po man ni se development chu rol khai zokin manan nge yang ati sarkar kalta te mo purang lova ataka na thokle mo phuna langam party le sarkar zoramin ama mo te soi bokani MLA Pukia Shamo point social media calling si ha de shing mi puiten kum sang ni samni pali October tha tanga nikum December tha thleng khan diesel liter khata cheng sari le petrol liter khata chenga an ka thin tling khom chu cheng vibels riat noi sam sir pakha ching ruk lai ni thu soin si ha khopui kong pui te ero a chiat ngai na le chereng ati a an poisa thaw khom te chu aizol khopui kong pui te chul mam nan po pen sakin an man sang le anyamayam ti chu azona ani thu soi ani Election Commission of India board site All India Media Conference sans of the Proto in here New Delhi nei dona election kai no sang zer honi ang All India Media Conference a hian Mizoram chang tu thar thadar tu mi pasari le sarkar me poima pathuman kala state danga changa chanchim mi te po telin in than kai no thil poima sang an soyang kan correspondent report ngai thang All India Media Conference sang ni somni paruka hian rampuma journalist sang tekal khomin tunna election commission malak na poimo tak special intensive revision baka in khan kai noi poimo tak mi pui shera puan zar tur chung changan soi hodona ECI malak na le machop sang mi puiten ol samzo kan she the nan he training hi buat sai ania state in a journalist and he hun hi chimin Mizoram atangin journalist pasari antel ani Isaac Zoram Sanga, Akashvani News, Delhi. Indian Meteorological Department atanga tun danin tu kinhian Mizoram chung district na ro tambak lo sura tuna tanga ta kar thum chung chu ro ala surji zel rin ani chanchin thar hi Akashvani aizol tanga pon ani voin chan dan hele chanvia chanchin thari pon ani ang mi puiten sarkar atanga ham thana le anma mo changa puin an don theina social production coverage a India chuan bungthar kain mi tlula ding on khatan in jek to Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan social media he Twitter langin social protection coverage chu kumsani sompanga za sompaku atangin sani samni proka za som correct point pali apungati Narendra Modi sarkarin sabka sath sabka vikas atana athorim zia atalangati me puita tana don chang ham thana program te sumle pa in call puna turte damlo nia in call na turle mi maktado chongte tana e khop chodon na tura te sarkar chon ma ason na sa atibok Prime Minister Narendra Modi chuan ramchung hydrogen mang rail kan seber voina Haryana train of William Don herel hi jin le sonipatin kara tan turani ramchunga duan le siam vek ni in dual chung thiam sang manani heti hen India chuan hydrogen manga tan thei rail mang pha ram tlem te zinga ain hlang kai ve ta tudin huna Germany Japan China le United States ten hydrogen mang rail an nei to Dakar khata kilometer za le somna tan thei tura duan ani Prime Minister Modi hian voin vek hiam ma son na tho cheng bible se sin khane sang le se seri hu a hong don bok ani chanchin thar serti top na tang pui
Social Welfare Minister Pilrin Puin Mizo Meiche ten man son zel chulo momati thu soin Mizo Meiche te chu hundang lam zel mila anin harem thema poimo ati Election Commission of India chon All India Media Conference sang samne prochu voin hian New Delhi abot saidona Mizoram atangin tu thar thedar tu mi pasari antelve Social Protection Coverage India chon bungthar kain mi tulading on khatani jeglu to Prime Minister Narendra Modi chon ramchunga hydrogen mangrel tan masber voina Haryana atangna vailiam don chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani